Nes han taw mawn cynnychig di cwtsi ganile a ha iddo fi gymadji chylwch a giwnsachig na Gaelic. Agus isio Megg NicRiada. Nes Megg mis clean sin myna gafu ui an sa Gaelic. Sio bicin fistrachi a fydd biachgain ortsa. Sauna cryf a haw fo hws a chaw nes ffyrach an ydynetian. Ja, ha sin kirst. Agus hos i chw i'r Gaelic giwnsachig an sa nolhau. Yep. Wel, ha mi fyrach gyn gyfo Bicken jol de gorst en is je ach geest goedremach. Kun ik gafu ui an sa Gaelic en tosach. Hos ik me against Gaelic, ik kan al hai, nu de wami 8 jaar geleden guis. Ik al hai Canadian, agus nisje ha me aan een chesif blena. Ma Gaidhlig. Agus yn ro ui acet an sa Gaelic, mis jachu gan ol hei. A fi an roch charo, really. Chanil Gaelic ans Michaelach idir. Ach nu de wami a creëert UCAS, wa mees min je curson nach jel, agus. Ag saw sio. Ja, mi an sio. Agus, cymryd a haw cwmwl de Gaelic ag I de fa, tu fy mwy yn glasichen? Stillum a creëert mieden social te, agus ha TikTok acum kutjach, so ha tor video in TikTok ans de Gaelic, agus mieden social te. Agus kutjach still yn vri'n colony mil haritsin, le Gaelic, an yn Gaelic kutjach. Agus, tu fy mwy yn ol hei, a fi lwyr jol y sychwyr ar dŵnio an yn Gaelic, a dy vri'n yw Gaelic, tu fy mwy na cwrs i gyn acet? Wel, fa mi a ffyrach eich salmarostig son gydach 3 miesyn, agus ha torc haritsin acam von sin, so bi sin ye bri'n an sa Gaelic. An ro aw mawn, nyr faw fyrach gyn, ha mi yrst das môr I enaf. Stocha nu de fami ag SMO salmarostig, fa sin ye bri'n an sa Gaelic, fat na hynye, fa na classicin sa Gaelic, fa, hwla la, fatan la. Sian am rydw siar. Agus, a fel canin ila acet? Chanel, really, ach still am Duolingo gomor, so yun sich mi Frankish, agus Spanish, agus Russianach kutjach. Wow. Agus ik ard skol rein mi Spanish kutjach. Agus, nyr nach ilu y giwnsachig na Gaelic, jevis tu gianaf le dŵn y hun? Still am a geisjach rikiol, agus kutjach still am clarin vinyl a chrynnichig, so still am buhin records, agus yw'r tymor sin. Agus kutjach le macharit sin, bi sin a dol gu farpish ceist, gas siachgain. Nes Megg sio ceist y fys mi cwr i'r hwle dŵnio, a fel fachgol nio aperst an yn Gaelic, y siarleit? Ha, still am siar Gaelic friste na Gaelic sa chiste. Agus jo aperst a hasin gydjerf. Tafelit gymwr. Agus kleini sin barach va Megg na satje urs sa program na de visier as kolverum. Ha Megg edd as kolverum in isje. Agus Megg chunnig sin cawam in shit ans na herig. Ro Henry of ans na herig. Charo ach bevallam a hul na herig. Sé ilan bria hawn. Agus yn byw hen y lientyn na neachgan. Bi oirrenin, cwri mi na neachgan i'r YouTube, agus chait mi na neachgan le mo choffi matnje. Agus haw yn sas ans na neachgan cwdiach, yn eisiau gein bican mynd chwntas TikTok acen? So sé honey and tot yn tenym i'r TikTok acam, agus ha 8,000 lentyn acam ha mis mynd I chig. Agus yn gyma ennimal ar TikTok? Is sy'n becyn cractje. Ach, sgol I mi fideo yn dydach mynd y Gaelic. Agus y fel yw fferach gen gyfel coersnioch y Gaelic ar TikTok? Ha gyd hydref. Bi dynia i'r TikTok hwsnoc gyharit TikTok Gaelic. Agus ans na fideo yn ac at hyn, di siar sa suspench y fys tu y crwach ych? Still am sgolleg fideo yn mar mo feha laigil, nio bricharis sa Gaelic, nio tachars de sin sa Gaelic cwtioch, mar a siempler sé siachgan na Gaelic, becyn mi sin ar ash, so sgolleg mi fideo yn mar sin. A bi ysa y clachig TikTok son yn ywnsach ag ac at hyn? Bi, ha tor cynta sin i'r TikTok nisje,
Ach, nu da hoisich mi a gwn sich a Gaelic, chadw TikTok acum, so chadw I really fémil gosa ach níste ha cho fémil. Ha go dearbh. Agus cóna cúnta san a bhís tú a léinting ar TikTok? Stillam cynta sin mar Hebridean Baker, agus SpeakGaelic ar Instagram. Agus ruta mar sin. Agus stillam cynta sin NicRiada Gaelic cwtioch. Agus chála mi cwtioch go bhfuil uí acad an an scéalach an icalach? Becyn, stillam scéalach yn ecoloch mar podcast, nio video yn gyrich ar TikTok cwtioch. Wel, ciad míle tang Megg tapalit ar an tína bhrín rain bha uafasach ma clín sin mar a hau héin a scúlaigh neach in na Gaelic ar leine.